Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya tukugezaho amakuru. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. M23 yemeye ko amashuri yo mu duce igenzura yongera gufungura imiryango. Turaza kukubwira ko kandi muri Niger ba minisitiri n'abayobozi 180 batawe muri yombi. Kimwe n'andi makuru nk'aho turerekeza muri Uganda, yose turaza kuyakubwira mu buryo burambuye. Mwibutsa ko amakuru yacu turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Akarusho nuko kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura cyangwa se ushaka ko kakugeraho waba uherereye hose, hamagara kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro, niho uruganda ruherereye. Nge nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Mwaha ikaze ku buryo burambuye. Umutwe wa M23 wemeye ko amashuri yo mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ugenzura yongera gufungura imiryango nyuma y'imyaka hafi 2 yarafunze. Uyu mutwe mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kabiri wasabye ababyeyi bo muri za teritwari za Rucuru, Masisi na Nyiragongo kwihutira kwandikisha abana babo mu mashuri atandukanye aziherereyemo. Mu busanzwe abifite bo mu duce M23 igenzura boherezaga abana babo kwiga mu mashuri y'Igoma, gusa uriya mutwe watangaje ko bitakiri ngombwa bijyanye no kuba imibereho n'amashuri bihenze. Ku bwa M23 kuba mu muryango twita ku bana, kuba mu muryango bo bita ku bana ndetse kandi ngo ni ingirakamaro kuri bo. Batangaje bati kuba mu muryango twita ku bana bacu ni ingirakamaro. Uyu mutwe wanahamagariye abarezi kudatagira abana bo muri turiya duce ibitambo, ahubwo bagatangira kwitegura umwaka w'amashuri wa M23. Mbese M23 yasabye nyine abarezi kutagira abana babo rwose kutabagira igitambo ngo bababuze kwiga. Ku bwa M23 ivuga ko kwiga kw'abanyeshuri batuye muri kariya gace ari ingirakamaro. Wavuze ko kimwe n'abandi bakozi ba leta bakora mu bwisanzure n'umutekano usesuye, abarimu nabo bakwiye gutera ikirenge mu cy'abaforomo, abaganga, abayobozi ba serivisi za leta n'imiryango itegamiye kuri leta bakorana nawo ndetse kandi bagakorana nawo nta nkomyi. Ikindi uburenganzira bwabo bukaba bwubahirizwa. Ubwo n'abarimu barasabwa gukora ibyo bashinzwe nta nkomyi ndetse nta n'ubwoba bafite. Muri Niger ba minisitiri n'abayobozi 180 batawe muri yombi. Agatsiko ka gisirikare gaheruka guhirika ubutegetsi muri Niger kataye muri yombi abahoze ari abayobozi muri kiriya gihugu 180 barimo na ba minisitiri. Amakuru avuga ko hari abayobozi bafunzwe yemejwe n'ishyaka NPDC rya Perezida Mohamed Bazoum uheruka guhirikwa ku butegetsi. Abatawe muri yombi barimo Mohamed Nassan Mahmoud wari minisitiri w'ingufu, minisitiri w'ubucuruzi Hussein Hadizatou ndetse na perezida w'ishyaka Nigerian Party of Democracy and Socialism Fumakai Gado. Umuvugizi wa ririya shyaka Hamid Ngande yunzemo kandi ko hatawe muri yombi minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Hama Adamu Surey, ndetse kandi minisitiri w'ubwikorezi nawe akaba yaratawe muri yombi, ndetse na Karama Hotel wari umwungirije. Ngade yavuze ko guta muri yombi bari abayobozi bishimangira imyitwarire idahwitse ya gisirikare cya Niger. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo Mohamed Bazoum yahiritswe ku butegetsi n'abasirikare bo mu mutwe wari ushinzwe kumurinda. General Abdurrahman Chiane wari ukuriye aba basirikare niwe wahise yitangaza nka perezida wa Niger. Ni ibintu ibihugu by'amahanga birimo Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaganiye kure. Gusa uyu nguyu General Abdurrahman Chiane yavuze ko adatewe ubwoba n'aya mahanga, ndetse agaragaza ko atifuza umubano ukomeye cyane n'Ubufaransa.
Amakuru yacu reka tuyasoreze mu gihugu cya Uganda. Umwami wa Buganda Kabaka Muwenda Mutebi wa kabiri arasaba leta ya Uganda kumwemerera kugira ububasha nk'ubw'abami kuko ngo ariho ku izina gusa. Kabaka yasobanuye ko leta ya Uganda nyuma yo gusubizaho ubu bwami yari yarabwemereye ko izabuha ububasha bwari busanganywe mbere y'umwaka w'1966, aho umwami yari yemerewe gutegeka aka gace nk'igihugu cyigenga. Uyu mwami yagize ati: "Bano batumye dutekereza ko bagaruye ubwami, nubwo ubwami bwagaruwe ntabwo burasubirana ububasha bw'ubutegetsi bwabwo bw'umwimerere." Nk'uko Daily Monitor ibivuga, uyu mwami yavuze ko iyo aba yarahawe ububasha yifuza, ubwami bwa Uganda buba bwarageze kuri byinshi mu iterambere ry'ababutuyemo. Yagize ati: "Twashoboye kuzamura imibereho y'abantu bacu mu bijyanye n'ubuzima, ubuhinzi n'ubukungu. Ibi birerekana ko byinshi byagerwaho no mu gihe twaba turi muri sisiteme y'ubwigenge." Biravugwa ko ariko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni adashyigikiye ko Buganda iba ubutaka bwigenga mu buryo bwuzuye nk'uko Mutebi wa kabiri abyifuza. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV, ni amakuru tukugezaho umunsi ku munsi. Ni amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo, ukatwandikira ukatubwira uko ubyumva. Niba hari ibyo wifuza ko twajye twibandaho cyane, watwandikira twajya tubikora, kuko CMC TV Rwanda ni televiziyo ya rubanda. Reka nkubwire ko amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe, kamaze guhabwa n'icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura, gutanga komande, hamagara kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV.